Tako je. Kad god otac Nenad javi, treba mi bar 5 dana prije. I onda ja ću se organizati. Koje smo postavljali na svim pobočašćima. I mnogi nisu dobili odgovor, tražili su evanđelsko pitanje. Ko je moj bližnji? Ko je naš bližnji? Evanđelsko pitanje, evanđelska priča. Priča o milostivom Samarijaninu i priča o ženi Samarijanki. Ta nam ide nedelja. Mislim, sljedeća. Nedelja Samarijanki. Znate kako ide priča? Gospod je Judejac, dolazi kod Samarijanke i traži joj vode. A ona šta kaže? Kako ti Judejac od mene Samarijanke tražiš vode? A danas bi u Engleskoj svakom vode dobio. I onaj Pakistanac o Meksikancu i Meksikanac onom Afrikancu, da eto živimo u jednoj zemlji koja može biti po tome primjer kako nas je Bog sabrao na razna mjesta i moramo biti upućeni jedni na drugi. Izvolite, hoćete vi prvi da prođete i tako dalje. Ja sam se u Americi, kad sam bio prvi i drugi i treći put oduševio tom ljubaznošću kojom odiše zapadni svijet kod nas, je sve, jesi li iz Cuca ili si iz Banjana. Olmaz, a da ne pričamo ovo šire, Crna Gora, Boka, Vasojević i tako dalje, to je sve. Nas su zvali, mi iz Cuca, kad neki koji smo sišli u Primorje, nas su zvali Rolling Stones. Skotrljali. I kako smo se skotrljali, tako smo tamo i ostali. Pazite, zapamtite ovo. Znači, kako ti Judejac tražiš od mene Samarijanke vode? A druga priča o milostivom Samarijaninu, ono previše razbojnici i zavezaše za stup, kaže, prođe sveštenik, vidi ga i prođe, dođe Levit, primače se da ga malo bolje pogleda, prođe, dođe Samarijanin i kaže, skide ga, zavi ga, ostavi u gostionicu, znate kako ide priča, evo ti pare, ako nešto više potroši, platit ću ti kad se vrati. Pa ga pita ko je moj bližnji, kaže, pa onaj koji mu milost učini. Priča o Samarijanima je jedna od, mogu da kažem, omiljenih priča, je dosta teška priča, ali je to jedna od kičmi starozavjetne istorije. Ko su Samarijani? Ko su oni Judejci? Pa se toliko mrze. Dakle, priča o milostivom Samarijaninu kao da danas ispričaš da je neki Srbin pomogao Šiptar ili obrnuto, ili Hrvat Srbinu, ili danas u Crnoj Gori da je neko iz Grblja pomogao nekome sa Cetinje ili obrnuto. Ko su Samarijani? To su potomci 10 sjevernih plemena koji su u jednom momentu se odvojili od Judinog plemena i napravili drugu državu na sjeveru. Bio je neki Jeroboam, pobunjenik, koji je još u vrijeme cara Solomona dizao neke bune, ali Solomon je imao jaku upravu i on je pobjegao. Kad je čuo da je Solomon umro, on se vratio i nije obično kako to bude, teško može sin da nasledi oca u smislu da isto vlada i tako dalje. Roboam je sve radio kontra nego što su ga savjetovali stari ljudi i carstvo se raspalo. Raspalo se i radi Solomonovih nekih grehova i tako da ulazimo u to. Dakle, 10 sjevernih plemena. A ko su ti? Znači, Jakov imao 12 sinova. Potomci 10 sinova su se odvojili od 11. i 12. i napravili prvo državu posebno. Ali je Jeroboam znao da mu država ne valja ništa ako budu njegovi stanovnici išli u Jerusalim po Mojsijevom zakonu da tamo prinose žrtvu. Pa je napravio 2 različita žrtvenika. Imao je on svoga Miraša Dedejića. Napravio je 2 različita žrtvenika u Etilju i Danu, ali pošto niko od sveštenika normalno ovih kanonskih, da kažem, nije mogao i htio da služi tamo, onda je izabrao druge neke sveštenike. Navodno nekakve, po znacima navoda sveštenike. Tako da su se, osim politike, pripadnici 10 sjevernih plemena odvojili i duhovno. To su rođena braća.
rođena braća, potomci koga. Prvo su se odvojili politički, pa duhovno. A na kraju, što je najteže palo judejcima, kad je Samarija pala pod vlast Asirije, a to je 8. vijek prije Krista, Asirci nijesu kao Babilonci, pazite sad ovo što sam pričao da je srušen hram i da su odvedeni u babilonsko ropstvo, Babilonci su judejce držali sve na jednom mjestu. Bio je neki kvart u gradu gdje su judejci ipak živjeli zajedno. I nekako su se pazili, kao što imate danas u New Yorku kineska četvrt, ne znam ja, talijanski neki krug, kao što možda imate ovdje, vidio sam hotel Beograd i tako neki dijelovi grada, u Londonu hotel Varna Gora i tako dalje. Imate neke male dijelovi gdje ima više, tako su se, međutim Asirci ne. Oni su pomiješali te pripadnike 10 sjevernih plemena, čiji je glavni grad bio Samarija, pa se po tome zovu Samarijani. Pomiješali su i sa drugima, tako da su oni i krvno, pored političkog odvajanja, pored duhovnog odvajanja, i krvno, rodno, oni su odstupili od svojih rođaka. I za Jevreje je Samarijanin bio simbol i najveće izdaje. Znači, više volim tamo nekog Norvežanina ili Novozelanđanina, nego nekog ko mi je do juče bio brat pa me izdao. Njega ne podnosim. Ne podnosim njegovu izdaju. Ne podnosim to u šta se on pretvorio. Kako kaže Njegoš, zarobio sebe u tuđinu. Znate onaj svijet? A Gospod poziva da se to prevazi. Lako je družiti se s nekim Marsovcima, ako postoji. Siđe Marsovac, još ako kao onaj Spielbergov i ti vanzemaljac, fino neko smo, neki puškar, dobro čudni, ili ako je onaj Alf, isto iz onog. Znači ima tih vanzemaljaca fino, s kojima se možeš družiti. Ali teško je s ovim bratom, koji se ne uklapa u ono kako ti misliš da treba. I koji je izdao neki zajednički dogovor, koji je Pa pogledajte treću priču, ko je moj prižnik. Dva brata, bogato imanje, ovaj kaže daj mi moje što je moje i ja idem. I naravno kao da je šula svega, potroši sve. Potroši na razvrat, potroši na piće i ostane bez iđičega. Vraća se. Šta radi stariji brat? Šta ti praviš? Kakva je ovo se? Kaže, pa tvoj brat je bio mrtav pa se je oživio. Kaže, ne interesuje. Još ne kaže brat, nego taj tvoj sin. Kaže, meni nikad ništa nisi slično napravio. Kaže, pa sine, dragi, pa ti nisi bio u problemu u kome je bio tvoj brat. Znači, odgovor evanđelski bi bio da je naš bližnji svaki čovjek. A pogotovo onaj koji te uvrijedio. Pogotovo onaj koji ti je zlo nanio. Pogotovo onaj kome ne možeš da zaboraviš šta si. Evo da završim odgovor na to pitanje kroz nešto što se desilo prošle godine. Došla jedna žena sa parohije i kaže, muž je uvrijedio, nemojte gospođo da idete da očujete se. Kaže, muž je uvrijedio i hoće predati papire za razvod. I sad sveštenik kaže, pa nemoj sestro, pa nemoj da se razvodi, pa to je brat. On kaže, ne interesuje me ništa, uvrijedio me smrtno. Nisam mogla da se nadam da će mu ikad nešto slično pasti na pamet, a ne. I sad ja tu šta ću, zadatak sveštenika je da proba da pomiri. Ali pravo da vam kažem, nemam zašto da se uvatim. Ovaj naš gospodin je baš, što kažu, propastio sve. Ali ona koliko ga voli, ona je jedan dan došla i rekla, pokušala sam, kaže, da ga posmatram kroz to kako bih ja gledala da je moj sin to uradio svojoj ženi. To što je moj muž meni. Što kažu, isti materijal, isti grijeh, sve isto, ništa se ne bi. Ali ipak drugi pogled malo. Mamin sin je uvijek, pa nije uvijek u pravu, ali uvijek ima za njega neko malo opravdanje, bit će on bolji. Zna ga ona od kako ga je rodila kakav je. Da.
i hvala Bogu sad su svaki put kad dođu u crkvu svima mi se jave, veseli, srećni. Ja joj samo kažem dobar ti je taj sin. Pazi ga da se ne upiški, ne ukaki. Tako da prosto iz evanđelske perspektive koja nekad izgleda zastrašujuća, nema toga što može da nas toliko odvoji. Zato u narodnim običajima ostalo pred Božić i pred Vaskrs da opraštamo jednim drugima grijeh. Da se mir Boža. Da nema toga što ja nekad na ispovijesti kad dođu ljudi prvi put da se ispovijede pa kažu ne znam hoćeš šta da ispovijedim, šta? Aj pitajte me vidiš. Jedno od pitanja koje pitam, da li si u svađi sa nekim bliskim? Pa jesam, pa nisam. Pa ima, kaže, ne pričam sa stricom, sa ne znam. Ja kažem, koliko je do tebe? Možda ne može, možda neće on. A koliko je do tebe, potrudi se, ne radi mene, radi popa. Nek ide praznik. Neće ti otvori vrata, prozore da uđe praznik. Neće ti praznik ući u punom svom svjetlu ako... I onda je ostao običaj da čak i ono u našem narodu ima dosta toga, mi popovi nekad sad kažemo nemojte, nije to, valja se, ne valja se, tako dalje, ali i to prosto valja se i ne valja se, naša se vjera nekako je bila kao u zamrzivaču, upakovana i čuvana do vremena dok je ne otkravimo. I sad, naravno, nije nedjelja dan kad se ne valja ništa raditi, nego je nedjelja je dan kad treba poći u crkvu. Pa ako ideš u crkvu nemaš kad raditi, nemaš kad planirati nešto da radiš. I onda je ostao bio običaj da se čak i do badnjega dana vrati, ako si dužan nekome nešto. I sad ću da završim jednom anegdotom. Moj pokojni tetak, on je iz Podgorice, iz Zete, a živjeli su ispod nas, u Igalu, u Herceg-Novom. Sam ja odrastao i roditelji mi još živjeli. I došao moj bratanić iz Zete i tu preko ljeta da radi i nešto je momak i zaradio, međutim njemu se dopalo tamo na moru i ne ide ni u septembru i to. I bliži se Božić. E sad, brat od mog tetka, on nešto i ne drži do tih običaja, ne pada ni mu napamet, a sad kaže, kako da mu kažem da je red da mali ide kući. Ako ništa drugo zbog Božića, jer na Božić ujutru treba svi da su kod svojih kuće i sad, moj Žarko, lako mu duši, zove, ono bili onaj fiksni telefonik, zove Danilo, kaže, kako si brate, dobro je, spremate li se za ovaj pravi, pa evo spremamo, pa će li ti trebati, sad on kaže, da ti neće ovaj mali trebati gore nešto, kaže sad za ovo oko Božića. Ovo do Božića, hoće li ti trebati? Kaže, Danilo, ne treba mi do Đurđeva da.